Omail, boleh dia aku tuh bela. Napa si Kowita? Boleh pokok dulu. Sahabat, boleh dia aku tuh napa si Kowita? Boleh permemok kak, bagaimana kutanan doh? Ma, gano tiko, napoto di tak pakar di kutanang, dan tanupi balik. Napa ko siya di tes mo jo no. Aku boleh nolak keren di. Biasalah. Duduk sambil menikmati asap. Luar biasa, banyak memento di, kok gagak susah. Panasa. Lagi makalur engka. Kepak vale sebatan dulu lah supaya bisa menikmati sama-sama kan. Mereka tuh. Aga na ikut tuh haka mas Gimana papa sedako? Kutanya apa pamas telah makalur no. Aga niko ha. Napa pakorun di lau masake man ko. Liwat toman kita napa kalurun di lau. Tani ya masake iko liwat pari laun nu. Kapan niko tos singka to. Jadi ko si di lau supaya angkat dalam lau ka. Aja mau kok kamase enjak dasang ingi di meloi keluru. Batai ko nasi dingit di mak jama sang milau kaliru nu. Aja mau kok kamase enjak dasang keluru na minta ini lau. Taruh siri alenu. Aga masuk nu kedai ka bakor bela. Pangandangin tekala men ka dita, ko pernah kaluru nu aja na dong. Iya teh Kang, sanging elok moal korban. Jadi aga lo nu, majak kala men lakukan fau. Woi, bako ko tuh si pangama ko. Aret ye, masuk kale, napa kaluru na di laut, talelo ni nareng. Sakit kale mani. Tanya apa corona? Masa idi mani napa capurin mani kaluru. Ya kali usaha untuk majama. Kamu teh tuh agak caputoy. Iko ada memang sing pamase menurut tajeng. Jadi wajar kada silono pokoro karena memang kenyataan nih. Iko lah ko maye lo kan manun borongi. Dua menit ko dita ko tuh. Talelo ko borongi. Aga wala ro masuk nu. Cuma taruh siri alenu. Wana salah tuh ko sing kaluru na ite lo capuri. Apa nalang to sing kado. Yodi, tajeng ni. Kamu tuh matu. Sila-sila itu aja lah dia lo. Woi, ya lo kolega. Kali suna. Kau nih susah kau tadi pengajari. Emosi laluang. Bah, cocok tar dasangnya. Cari nolak balik kare di. Tain na. Aja nak abang. Engke lo jawa. Tain na kalau mau boy kopi cari nolak. Cina lalu nih. Tarik kali. Mantap. Sendak penyala kepala ya. Kirungi. Oke. Oh. Awak lupa di kaluru ko bilang. Barang ka kaluru ko tuh. Are, kisah nih. Coba. Dari na kaluru melas ko siya lo. Padega ka siya lo Wah, gano rin din. Wah, mantap itu ye. Akas sepeda nu jama-jama dah. Di kagak tua tapi nako kaluru mi japo materu. Itu sering nyaman naik kok di mana lo lama tuh kaluru di kamu jama. Oh, menesah. Woi, Sukri. Kere maye. Ada caro Ini tuh biasa ka zaman atau di mana dato ko ano si malam-malam aja tuh ka zaman dato. Nyapa tuh bola kopi. Besar. Tapi deh. Kalau lagi ini. Kopi. Minum mana nih, Di?
Ya mulai rumah. Agak di rumah dipalik dia di. Ya agak masalah zaman udah cerita ya. Di itu main ke zaman apa tuh? Ikut tua mah gitu. Ke zaman lu. Ali ibu minjam aku ya. Manya memotoh hal kopi nu. Ce. Magai, merasa tuh nyamak kali tuh bate ngono, kayak kopi. Ayo bang. Mau itu tuh kesun pakai buku kopi. Ya, pala kong kecoba rumai. Tapi dia aku percaya anakku ikut dengan zaman nu. Ba, Pak biasa dah baru madet tuh ikut zaman lu ku. Iya, aku gaji yang 5 juta. Oh, kamu tuh seni siloku. Muli ke majama. Oh, mau colek gajina. wah, saya agak sulit nah. Saya di juta ada seso. Syekh. Pak sulit itu bela. Akan harus dijama. Macet ada sebatu. Tapi dia isengnya aku saya lana sebatu dicek di. Ya kan ada zaman-zaman nama gampan naro. Bang, angka macam. Yang mengakan naro. Masih kak gigi migare. Tapi dia bisa keda isi aga elok di sikap bela. Ulu faisen naro dong. Masih iya kan nah. Si lanceng. Atau isi cupang. Taniai. Isi anu. Kasih senaroi. Isi krokodil atau krokodil. Korang kali nggak roh senang. Cece, bahasa Inggris tuh Bah, di luar negeri tahu lewat jamai di. Makan cak gaji nak apa tuh? Bang, Pak di Londok ki gara senaroi lo ma jama. Anu, kebun binatang. Tapi awah, dek sedang lancar cerita bela. Elok pas di rumpu-rumpu cek dek sih. Iya tuh. Sedikit tuh. Bah, rumpu-rumpu itu di selong, makan selong. Mereka luru isok nih, jauh bata. Oh nyaman. Wah, si makan jangan terlalu makaluru. Iwa pasti paling di Monroe. Nuti apa nu? Anu, siapa saya ro coba ada sengi anu krokodil coba siapa sih coba. Bah, ti. Sampai dulu di. Ada sekrokodil laro. Cece. Namu 3 juta sesuai dia tala elok kat jamai di jamangi. Wah, agak dong. Kita coba. Sisi. Wah, kada wita coba Tas air agak ada krokodil. Zaman-zaman agak roh. Sih. Anu ela mika nak bunuh kita resilok nak pekere ada sengi krokodil anu buah aja pada dasar krokodil. Bahaya. Elok pahu na tuh. Agak na ikut tuh haka mas di mana papa sedak ko. Kotanya papa mas telah makaluru no. Akan iko ha. Napa pokorun di lau masakit man ko. Liwat toman kita napa kaluru di lau. Tani ya masake iko liwat pari laun nu. Apa nek kota singkat to. Jadi ko si di lau supaya angkat dalam lau ka. Aja mah kok kamase. Enjak dasang ingi di meloi keluru. Batai ko nasi dingit di mak jama. Mak jama saya melau kaliru nu. Iyo lah sedih. Dan yang itu saya dari kongka. Listen apa dori? Baca puto nih tweet kopi na. Kopi lo jama. Ya, lihat apa le deh. Senadi. Balik deh, kasih deh. Ba. Kasih kali. Iya li suno kataputan ni kaluru ko anu cawang kompa tu pasti mon rompa ko. Baca cerita segini. Lepas sikap baca tuh.